mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Ndi khou livhuwa a tshi kha ḓivha madekwana a vhuḓi kha Belrun News u tevhela News Weekly Court Reports na mpho Felicia Mudau. Sangamisi vhatevheli vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o ṱoḓodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe une ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina Makhado Collins Chavani khathihi na Tulamela une kha ri thome ngo lavhelesa mulandu wa muofisiri muhulwane wa muhasho wa vhulamukanyi na vhutshutshisi fhano vunḓuni ḽa Limpopo vhane vho dovha hafhu ḓivhonadza phanḓa khothe nga musumbulo wa vhege ino. Muhwelelwa vhane vha ḓivhiwa nga vho Prince Matiza vha miṅwaha ya 47 vha khou pomoko tshipa musidzanyana wa miṅwaha ya 60 ri tshi lavhelesa ho mulandu vhaṱaleli ndi mulandu une wo dzhena nga musumbulo wa ino vhege khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Dzanani hune hu khou humbulelwa uri u bva nga ṅwaha wa 2022 musi mupondwa ana miṅwaha ya 13 muhumbulelwa o mutambudza lwa vhudzekani lunzhi zwine hoyu mulandu wo pfukiswa phanḓa u ya kha ḽa vhu-19 ḽa Lara 2025. Zwo ralo ri tshi lavhelesa vha zwiimiswa zwo yaho nga u fhambana vho khou hanedzana na ḽa uri muhumbulelwa a songo ṋewa beiḽi vhunga o vha a muthu ane a pfesesa kana a shumana na mulayo kha ri fe musi vha tshiimiswa tsha Vhembe Khotseni Group vho Richard Mukhaninga vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Kesi ya vho Prince Matiza i khou vhuyelela nga dzi 19 ri tshi fhulufhela uri ri ḓo vhona vhulamukanyi na justice hanefho ngori zwi khou pfhala vho Matiza vha tshi khou nyanga u ita khumbelo ya beiḽi hune ndi kale tshi khou haniwa tshi khou saitiwa upfhi a huna vhuṅwe vhuṱanzi vhuswa vhune ha nga itisa uri havha vho Matiza vha wane beiḽi. Zwino sa vhadzulapo ri khou pfha vhulamukanyi vhu tshi khou dzhia vhu khou sumbedza u khwaṱha ngauri ri khou amba nga vho Matiza vhane vha vha uri vho vha muhulwane wa khothe haningei Polokwane High Court ri tshi khou ri zwinzhi ri ḓo ḓi update zwezwi zwifhinga zwi khou ḓi ya ngauri na riṋe sa zwiimiswa ri khou isela murahu khesi u vhona uri hu vhe na justice ndaa. Ri bvela phanḓa ngo lavhelesa khothe ya dzingu ya Dzanani yo ṋea tshigwevho tsha u dzula dzhele lwa vhutshilo hoṱhe kha muhumbulelwa wa miṅwaha ya 14 vhane vha ḓivhiwa nga vho Ṋemangwele Itani. Khothe yo thetshelesa mulandu wa uri nga ḽa vhu14 ṅwedzi wa Ṱhangule 2022 nga awara ya sumbe nga madekwana fhaḽa muvhunduni wa Afton ngei kha ḽa Nzhelele musidzana wa miṅwaha ya 15 o vha a tshi khou tshimbila u bva hayani ha makhulu awe musi a tshi khou livha hayani hune ha dzula hone o ḓo ṱangana na muhumbulelwa he a fhedzisela a tshi khou murwa khathihi no mutshipa. Zwino zwo ralo dokhethe ya mulandu yo vulwa ngei Mpepu SAPS nahone yo fhiriselwa kha yunithi ya Makhado ya khakhathi dza miṱani, tsireledzo ya vhana na milandu ya vhudzekani u itela uri vha kone u ita tsedzuluso zwavhuḓi. Zwino ri tshi lavhelesa hoyu mulandu kha ri dovhe hafhu u pfha vha tshiimiswa tsha Vhembe Khotseni Group vho Richard Mukhaninga vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Khothe ya Ṋemangwele Itani ndi uḽa muhumbulelwa vhane vha 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 khou wela kha khesi ya rape ye ya itea nga 2021 kha vhupo ha Afton he muhumbulelo vha ḓi wana hu tshi khou reipiwa ṅwana wa miṅwaha ya 15 hune khayo heyi khesi ndi kale i tshi khou ḓi ḓiraiga tshi ya zwino ri khou livhuwa Dzanani Magistrate Court kana Dzanani Regional Court he vha fha tshigwevho havha vho Itani tsha vhutshilo havho hoṱhe. Sa zwishumiswa ri khou pfha ri tshi khou hulisea na u ṱhonifhea zwinzhi u ḓi wana vha vhulamukanyi vha tshi khou dzhia tsheo ndaa. Ri bvela phanḓa khathihi no khunyeledza News Weekly Court Reports ngo lavhelesa mulandu wa vhahumbulelwa vhavhili vhane vha khou ṱumanywa na bulayo ḽa tshiṱuhu ḽa fhisiwa ha muthu wa tshifumakadzini ṅwaha wo fhelaho kha ḽa Nzhelele Biaba. Vhahumbulelwa vhane muṅwe u khou ḓivha nga fhasi ha ndango ya vhabebi hune muṅwe ana ḓivhea nga Ambani Mukwevho o ḓivhonadza khothe nga Ḽavhuraru nga matsheloni hune ri tshi lavhelesa hoyu mulandu ndi une wo pfukiswa phanḓa u ya kha ḽa vhu12 ḽa Lara nga ṅwambo wa uri muimeleli wa muhumbulelwa o vha a sina dokhethe ya muhumbulelwa o isi hayani. Zwino vha muraḓo wa muṱa vhane vha ḓivhiwa nga malume wa mupondiwa vho Joseph Poppy vho bvisela khagala zwi tevhelaho malugana na uyu mulandu. Ndi masiari vhane vha khou amba hafha ndi vho Joseph Poppy vhiko ḓivhadza lushaka nga mulandu wa Rudzani Poppy namusi ri khou bva hangeini khothe
mulandu wo fhiriselwa phanḓa u swika kha dzi 12 dza November. Zwi amba uri nga heḽi ḓuvha ri ḓo vha ri khou dovha ra vhuyelela hangei khothe ra pfha zwa uri zwi ḓo tshimbilisa hani. Ndaa. Ndi hono guma ha Nyisukile Khothe Reports kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshi ḓaho wa thiri lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhena na vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.